mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV. Ikaze ku makuru n'ibiganiro byacu by'aka kanya, ikaze makuru n'ibiganiro byo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Nshuti bakunzi bacu mwese mudukurikira byose, mbere yuko byo kujya ku kazi, mbere yuko byo kujya mu bikorwa byawe, mbere yuko kujya mu bindi bikorwa byawe wateganyije uyu munsi, bantu tega amatwi amakuru abyutse avuga mu karere ka Bigari. Ese bukeye gute? Ni ibiki biri kuvugwa? Niki kibaye? Muri aya makuru bakunzi bacu murabizi yuko hari umunyamerika wari waroherejwe na Trump nk'intumwa yagombaga kuza kureba uko mu karere ka Bigari bimeze. Murabyibuka yuko yabanje kunyura muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akabona na Perezida Felix Tshisekedi, nyuma yaho akaza guca mu Rwanda agahura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uwo ngori ni Dr. Ronnie Jackson. Uyu rero yari intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump. Uyu rero yamaze kuva muri aka karere ka Bigari, yongeye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agezeyo rero bakunzi bacu, ibi ntavuze, hari byo njya mbona muri showbiz avuga ngo nukumena umuceri, avuze buri kimwe cyose yasanze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko reka nkubwire, ashyize hasi Tshisekedi ku buryo ndaza kubabwira niki yamuvuzeho, niki mu by'ukuri, niki yavuze kuri Felix Tshisekedi, niki kigiye gukurikiraho. Ese ya diro bashakaga kuza gushoramo imari uzi ukuntu yayimennyemo inshishi, muzi ukuntu byagenze. Uyu nguru urumva nk'umuntu wageze kuri tere, arabizi, yabonye ibyo yahuyeyo nabyo, yarabyitegereje. Ibyo ngibyo ndabibagezaho rwose, ntimugire ikibazo. Kandi bakunzi bacu murabizi ko ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yashyiriye ubutumwa bwa Perezida Felix Tshisekedi abushyira Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Agezeyo rero bakunzi bacu, hari ibindi twagiye twababwiye ko yagezeyo, tubabwira ubutumwa icyo bwari bugamije, ariko ntago twabagejeho ijambo yavuze. Rero turashaka kubabwira nirihe jambo yavuze ageze mu Burundi, iryo rwose ndaribagezaho. Hanyuma kandi bakunzi bacu turajya no mu yandi makuru menshi atandukanye. Turababwira yuko ubu tuvugana hari, murabona Evariste Ndayishimiye kwa kundi bya bindi ari kuvuga ku Rwanda, noneho yavuze kuri James Kabarebe, aravuga ngo Kabarebe twari inshuti, ariko kuba yaransebeje byarambabaje cyane. Ndababwira icyo avuga agiye kubikoraho. Ibyo byose mbibafitiye muri iyi nkuru, muri aya makuru. Hanyuma kandi bakunzi bacu turaza kugaruka mbabwire kuntu Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yagaragaje ko ibintu Evariste Ndayishimiye yakomeje kuvuga ku Rwanda bibangamiye mu by'ukuri gahunda zari zigezweho z'amahoro. Kandi rwose ndaza kubabwira ukuntu yavuze ukuntu bari baranaganiriye na Minisitiri mugenzi w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, Ambasaderi Robert Shingiro. Ndaza kubabwira ibyo bari bavuganye, noneho wumve ukuntu Evariste Ndayishimiye yabangamiye uyu mugambi, noneho wumve ikigiye gukurikiraho. Byose nabifite bakunzi bacu. Kandi hari umuntu waturutse muri FDLR azavuga uburyo FDLR Tshisekedi akunda kuvuga, mu by'ukuri bigaragaza ukuntu imufatiye runini, ifatiye runini igisirikare cye. Ibyo byose ndabigarukaho. Hanyuma rero Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hari ibyo nawe yatangarije abakuru bo muri EAC ndetse na SADC. Ibyo byose ndabigarukaho bakunzi bacu, ntimugiye kure rwose, kuko mbafitiye na Thomas Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Yashinze umutwe w'inyeshyamba mushya ugamije gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ibyo byose ndabivuga rwose ku nkuru imwe ku yindi. Reka mpere kuri nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yagaragarije abakuru b'ibihugu bagenzi be ko ubusugire bw'u Rwanda n'ubwigenge bwarwo bukwiriye kubahwa nk'uko ubw'ibindi bihugu bwubahwa. Umukuru w'igihugu rero yabitangaje ubutumwa mu nama yamuhuje na bagenzi bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC no Afurika y'Amajyepfo SADC, yabaye ku 24 Werurwe 2025 hifashishijwe ikoranabuhanga. Rero igikorwa nyamukuru cyahurije abakuru b'ibihugu muri iyi nama ni ukwemeza imyanzuro yafashwe n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ab'ingabo bo muri iyi miryango irebana no kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwumvikanye kenshi bushinja u Rwanda kuvogera ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, busobanura ko rwohereje ingabo ku butaka bwayo kandi ko rufasha umutwe twaje intwaro ya 23 ugenzura ibice byinshi. Ibi birego u Rwanda rwarabihakanye, rusobanura ko bitewe n'ibishobora kuruhungabanyiriza umutekano biturutse muri Kongo na FDLR, rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka.
izi ngamba z'ubwirinzi nizo zapfubije bimwe mu bisasu byarashwe mu karere ka Rubavu kuva mu gitondo cyo kwa 27 Mutarama ubwo abarwanyi ba M23 bahanganiraga n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Perezida Kagame rero yagaragarije bagenzi be ku Rwanda rwitaye ku mutekano warwo kandi ko ibishobora kuwuhungabanya bigomba gukemurirwa mu murongo ukurikirwamo ukemurirwamo ibibazo by'ibindi bihugu nka Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda ruracyatewe impungenge n'ibyabangamira umutekano warwo kandi bikwiriye gukemurirwa mu murongo wo gukemura ibibazo by'ibindi bihugu nka Kongo. Iyo tuvuga ubwigenge n'ubusugire tugomba kuba ubwa buri gihugu, bugomba kuba buri gihugu gikwiriye kubahirirwa ubusugire n'ubwigenge. Aganisha kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yavuze ko iyo ushaka guhagarika intambara uhagarika akarengane n'ibibazo bya politike ku baturage bawe ariko no ku bandi barimo abo mu baturanyi bigiraho ingaruka. Inama y'abakuru b'ibihugu na EAC na SADC yakurikiye yabaye tariki 8 Gashyantare yafitemo imyanzuro irimo usaba ko imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo igomba guhagarara. Hakurikirwe rero yakurikiwe n'iyahuje abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize iyi miryango yateguriwemo raporo y'uburyo imirwano n'ubushotoranyi bizahagarara, ibikorwa by'ubutabazi bigakomeza nta nkomyi mu gihe haba ibiganiro bya politike bihuza impande zishyamiranye. Iyi raporo niyo abaminisitiri baganiriyeho baranayemeza. Perezida Kagame rero yagaragaje ko EAC na SADC biri gutera intambwe nziza iganisha ku guhagarika amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Agaragaza ko umusanzu wa buri wese kugira ngo iyi ntego igerweho uhanzwe amaso. Hanyuma abakunzi bacu rero murabizi ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ari kunebagura u Rwanda ndetse mu by'ukuri aruvugaho ibintu bitaworoshye. Rero kuva mu kwezi kwa 2025 Perezida Ndayishimiye yakajije umurego mu mvugo zumvikanisha ko Burundi bwiteguye gutera u Rwanda. Gusa nyuma yaho habaye ibiganiro byahuje abayobozi mu nzego zitandukanye, u Rwanda ruvuga ko biri mu nzira nziza yo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye na BBC yavuze ko afite amakuru yizeye agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije muri Red Tabara isanzwe ikora mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ngo turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo rubicishe mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Minisitiri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri konte ya X yatangaje ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye ababaje kuko hari intambwe zatewe mu mano ibihugu byombi harimo no guhosha intambara y'amagambo. Ati ibyo Perezida w'u Burundi yavuze birababaje cyane ko abayobozi bo ku rwego rw'ingabo n'ubutasi b'ibihugu byombi bari mu biganiro kandi bemeranyije ko hakenewe guhosha intambara yaba y'amagambo no ku rwego rwa gisirikare. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'igisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama y'ibihugu byombi inshuro ebyiri zibera hamwe uko zareberaga hamwe uko zakemura ibibangamiye umutekano wo ku mipaka. Inama iheruka yazihuje yabereye mu ntara ya Kirundo tariki 10 z'ukwezi kwa 3 2025. Nduhungirehe rero yavuze ko aherutse no kuganira na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro ubwo bari mu nama yahuje abaminisitiri ba EAC na SADC Harare kwa 17 z'ukwa 3 2025, kandi ko icyo kibazo cyumbwa mu murongo umwe. Ati gusa u Rwanda ruzakomeza umuhate warwo wo guharanira amahoro hagati yarwo n'u Burundi no mu karere k'iyaga bigari. Twizera ko hagenda haboneka agahenge n'amahoro mu bivugwa nabo hakurya y'Akanyaru. Perezida Kagame rero nawe ubwo yaganiraga n'abaturage muri BK Arena kwa 16 Werurwe yagaragaje ko Burundi aribwo bwagerageje guhuza Uburundi ofete Ububirigi ngo nibwo bwagerageje guhuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo birwanye u Rwanda. Aca amarenga ko umubano warwo n'u Burundi uri mu nzira yo gusubira ku murongo. Ati babandi badukolonije u Rwanda, u Burundi na Kongo babanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi ibindi kugira ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bijya ku ruhande birasobanuka. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka ko twabana neza namwe muri abo babiri mvuze. Perezida Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko ikibazo gikomeye u Rwanda rufitanye n'u Burundi ngaruko rutashigishikarije
abo buvuga ko bagerageje gukora ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu kwa gatanu na 15 nubwo rwasobanuye ko rudashobora kubohereza kubera ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga. Kuva mu kwezi kwa 2024 Burundi bwafunze imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda burushinja uruhare mu bitero byagabwe na Red Tabara, ariko rwo rurabihakana kenshi rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'uwo mutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hanyuma rero bakunzi bacu, hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner. Uyu yagize ubutumwa yashyiriye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. No butumwa yavuze ko yahawe na Perezida Tshisekedi ngo abushyire mugenzi w'u Burundi Gatoni Rosine. Uvugira Perezida Evariste yavuze ko ubutumwa bukubiyemo gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bikorwa bafatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko noneho n'uburyo ngo bakomeje kwakira impunzi. Twe twabibabwiye, ariko uyu munsi ndagira ngo mbagezeho icyo Therese Kayikwamba Wagner yavuze ageze mu Burundi. Yavuze ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Therese Kayikwamba atigewe nasuye Burundi ntwaye ubutumwa bukomeye bw'ubufatanye n'ishimwe bwa Perezida Tshisekedi ageza kuri mugenzi we w'u Burundi Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, ndetse no ku baturage b'u Burundi kubera ubufasha n'ubugwaneza bagaragaje cyane cyane mu kwakira impunzi z'abanyekongo zirenga 70,000 zahunze kubera ibibazo by'umutekano bishingiye ku bitero by'u Rwanda. Nuko nguko yavuze Kayikwamba. Minisitiri yagaragaje ko ari ngombwa kurushaho gushimangira umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi hagamijwe ejo hazaza h'amahoro n'iterambere hatitawe ku bibazo biri hubu. Therese Kayikwamba Wagner kandi yagiranye ibiganiro n'abadiplomate ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera mu Burundi hamwe n'abanyekongo bakora mu mashami mpuzamahanga atandukanye arimo PNUD, HCR ndetse na CPGR. Uyu muyobozi mukuru w'Ububanyi n'Amahanga yakomereje uruzinduko rwe kugira ngo asure ishuri ry'abanyekongo ry'i Bujumbura, aho abana 2,600 biga, harimo 1,040 bo mu mashuri abanza n'1,560 bo mu mashuri yisumbuye. Urumva rero Therese Kayikwamba Wagner yakoresheje iyo fursa, ubwo buryo yo okaziyo kugira ngo abashe gusura nabo banyeshuri. Therese Kayikwamba Wagner rero yageze mu Burundi ahagana mu masaha 7 aho yakiriwe na Nyakubahwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hanyuma akamushyikiriza ubutumwa bwa Felix Tshisekedi Chilombo wari umuhaye kugira ngo abumushyikirize. Hanyuma bakunzi bacu, muri iyi minsi mwabonye umunyamerika witwa Dr. Jackson Rooney. Uyu nguyu yari intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi yari yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda. Nkuko mwabibonye yanyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hashize iminsi aca no mu Rwanda kugira ngo nawe amuhe ubutumwa yari yahawe na Perezida Donald Trump. Hanyuma rero amakuru atangaje, uyu muzungu akiva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ageze muri Amerika, yicara imbere ya Congress, abadepite, komisiyo ibishinzwe. Murabizi yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi iri gutereta Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zize gushora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bahabwa ibirombe by'amabuye y'agaciro, hanyuma bagirane diro yabo uko bazayivugana, uko barivuganye niko babizi. Ariko noneho ibyo ngibyo uko byakozwe, uko byagiye bigenwa, uyu muyobozi yaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aza no mu Rwanda aritegereza, areba niba koko ibyo bintu bishoboka, iyo mikoranire ishoboka, areba nyine byinshi cyane. Yaje areba kuko urumva we yarafite misiyo imuzanye. Mu by'ukuri yageze muri Amerika atangaza ibi ngibi ngiye kubabwira. Uzi ibintu yavuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Umva ukuntu yatangiye. Yavuze ngo biragenda bite rero. Ndibwira ko buri wese azaba afite inyungu mu kwemeza ko aka gace ari akantu kizewe, ari ahantu hizewe kandi hatekanye. Bazakenera ishoramari. Ubwo munkurikire impamvu ntangiye gutya niye. Muribuka ko nyine muri iyo diro ndi kubabwira Tshisekedi yashatse kugirana na Amerika. Birumvikana uyu nguyu bigaragara ko ari kimwe mu byo yari yatumwe byo kujya kureba niba koko aho hantu hafite feasibility. Ese byashoboka ko wamugani aho hantu umuntu yahakorera business? Se birashoboka ko abanyamerika kuko bakwemera kuzayo bakajyana buri kimwe cyose kugira ngo bajye gucukura ayo mabuye y'agaciro? Ni impamvu rero yageze muri Amerika akajya hafi ya komisiyo ibishinzwe, maze arangije aravuga ngo biragenda bite rero. Ndibwira ko buri wese azaba afite inyungu mu kwemeza ko
aka gace ari ahantu hizewe kandi hatekanye. Bazakenera ishoramari kugira ngo rihagere. Bazakenera interineti n'ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga kugira ngo byemere kuhakorera. Ubu ibyo ntibyashoboka kubera ko nta rwego rukwiriye rw'umutekano n'imiyoborere myiza bihari. Mwumva ukuntu yavuze Repubulika Demokarasi ya Kongo, yarahigereye agera i Kinshasa arahitegereza. Buretse wumva ukuntu yavuze, yaravuze ngo ntibyashoboka kubera ko nta rwego rukwiriye rw'umutekano n'imiyoborere myiza biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi hari ruswa nyinshi cyane. Nibyo, ruswa iraboneka hose ku isi, ariko jyewe ubwanjye igihe nahageze natunguwe n'ukuntu ruswa iri muri kiriya gihugu mu buryo bwa ndengakamere. Ati navuganye rero n'ikigo cy'Abasuwisi mu gitondo, bambwira ko ikigo cyabo gifite agaciro ka miliyari 18 z'amadolari, ariko umwaka ushize bahawe kwishyura umusoro wa miliyari 80 z'amadolari. Ibyo ni ibintu bidafututse. Mwumva ikintu bakoze. Bivuga ngo bano Basuwisi bafite ikigo gifite agaciro ka miliyari 18 z'amadolari, ariko bagize gutya bagiye kubaca umusoro, babaca umusoro wa miliyari 80. Batubwo si ibyo bintu bishoboka bite? Ibyo bintu ntago bibaho. Atubwo rero barawurwanyije, nyine bano Basuwisi barawurwanyije, hanyuma barabagabanyiriza kuri miliyari 1, ariko n'ubundi ni inshuro nyinshi ugereranyije n'inyungu bakura mu mwaka, harimo gutanga imisoro idafite ishingiro. Ibyo nabyo urumva Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zaraje zirabibona, bavuga ati ariko bari abantu bashobora kuguca imisoro itanafututse, itari kuri gahunda. Ruswa yakomeje avuga ngo ruswa ni ikibazo gikomeye. Abashinwa bo bashobora kuyitanga cyangwa se bakemera kuyitanga, ariko nk'Abanyamerika n'ibindi bihugu byinshi ntibishobora kubikora. Bityo rero Abashinwa babasha gukorera hariya nta wundi ubashije guhangana nabo. Hari kandi ubutabera budakora neza, icyo nacyo ni ikindi yabonye. Mwibuke bwa butabera buyobowe na Costa Mutamba. Mbega uyu Ronnie Jackson yarahageze arahitegereza, areba ukuntu abantu bacirwa imanza nyango. Mwarebonye ukuntu bari abasaza b'abapolisi n'abasirikare bari gucirwa urubanza, kandi ruraro kiriya gihano kiba ari icyo gupfa, buriya bazabica. Arabitegereza arakuna abantu barengana bagira gute, areba ukuntu ambasade ya Amerika, y'Ubufaransa, y'Ububirigi zashwanyaguritse n'iy'Ubugande. Aravuga ati yewe hari nta butabera buhari, iyo buhaba barabafunze. Ati hari ubutabera budakora neza, ntushobora kwiringira ko nibigeraho ugirana ikibazo cy'amategeko uzaburanishwa mu butabera bwigenga kandi bw'ukuri. Hari igipimo cy'ivunjisha gishobora guhindurwa uko babyifuza. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo hariya ibijyanye n'ivunjisha ry'amabuye y'agaciro, ivunjisha ry'amafaranga mvamahanga, amadolari, amayero, bafite ubushobo ngo bafite ukuntu bahindagura ibintu byose uko babishaka. Urumva hari ingamande y'umurengera, icyo nacyo ni ikindi. Kandi ngo abagize guverinoma hamwe n'imiryango yabo barimo gukira cyane ku buryo butunguranye, mu gihe abaturage basigaye babayeho nabi, bashonje kandi bari mu buzima bubi cyane. Ati jyewe ndabona tugomba gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo, kuko bitabaye ibyo izindi ngingo nyinshi ntacyo zizaba zigezeho. Simfite igisubizo cy'iki kibazo, ariko ndashaka kumenya icyo buri wese muri mwe abitekerezaho. Muri situation ihari ubu murabona ko ibintu bitapfa koroha. Bakunzi bacu, uyu ni Jackson yigire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi Amerika abanyakongo barimo barayibwira bati muze mushora imari, muze mushora imari. Ariko se barayishora hehe? Barayishora hehe? Biraza kugenda gute bakunzi bacu? Nuko ubwo rero byanze bikunze ya diro y'amafaranga y'amabuye y'agaciro bishobora kuzagorana, wenda reka tuzakomeze dutegereze. Hanyuma rero bakunzi bacu, kandi nababwiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko yababajwe cyane no kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane n'akarere General James Kabarebe yaramushinje guhamagarira abanyekongo ngo ko bica bagenzi babo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kabarebe yabigarutse mu minsi ishize ubwo yari mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko. Icyo gihe yavuze ko Ndayishimiye yagiriye inama amwe mu moko y'abanyekongo abahamagarira kwica bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko General Retired Kabarebe yamusebeje, nyamara barigeze no kuba inshuti. Ati Kabarebe turaziranye, twari n'inshuti, ariko kumparabika gutya akanansebya birababaje. Biriya no muteguro niko bakora, barabanza bakagusiga icyasha, bakakwambura ubumuntu mu maso y'abantu
kugira ngo nibagutera abantu bazabifate nk'ibisanzwe. Ndayishimiye kandi yirahiye ararenga avuga ko leta ayoboye idakorana n'umutwe wa FDLR nk'uko u Rwanda rubivuga. Ati barabeshya, ni bimwe bavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe ahita aba inshuti, ariko nta shingiro bifite. Yakomeje agira ati rero twebwe tumaze gushyikiriza u Rwanda inkozi z'ikibi nyinshi zo muri icyo gihugu. Ati n'ubu imipaka ifunze batubwiye ko hari inkozi z'ikibi zahungiye iwacu tuzibaha. Perezida w'u Burundi rero yavuze ko hari ubwo bahamagawe na mugenzi we w'u Rwanda akamubwira ko muri Kongo Burundi ngo butari gufasha u Rwanda kurwanya FDLR. Ati navuze ko namusabye ko abasirikare be bavugana n'abanjye bakabwira aho babonye aba FDLR kugira ngo tubatere, ariko kugeza n'ubu ntacyo batubwiye. Ndayishimira avuga ko ikibazo cya FDLR ari ingorabahizi. Ati umunsi umwe turi mu nama Perezida Felix Tshisekedi yabajije Perezida Kagame impamvu mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa FDLR bakomeza gufata abarwanyi bigeze gushyikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta gisubizo twabonye. Ndayishimiye rero yahakanye kugira imikoranire ya FDLR mu gihe uyu mutwe w'ingabo z'u Burundi basanzwe bafasha leta ya Kongo mu ntambara ihanganye muri 2023. Imikoranire y'impande zombi inemezwa n'impuguke za Loni muri Kongo Kinshasa biciye muri raporo zitandukanye zagiye zisohora. Amakuru atandukanye no kandi yemeza ko leta y'u Burundi inshuro nyinshi yagiye yakira ku butaka bwayo abayobozi bakuru ba FDLR n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nka MRCD FLN bakaganira uko banoza imikoranire hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ubwo kandi tukivuga kuri FDLR hari umuntu wavuyeyo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo aherutse gusubiramo ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR udafite imbaraga mu gihe ukomeje gukorana n'ingabo z'igihugu. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Le Figaro mu cyumweru gishize, Perezida Tshisekedi yaravuze ati FDLR ni umutwe udafite ingufu ugizwe n'abantu b'impirimbanyi batageze no kuri 750 kandi bake muri bo nibo bakoze jenoside. FDLR nta kiri cyo ugereranyije na 23. nuko nguko yavuze Tshisekedi. Nubwo ro mu ruhame Tshisekedi akerense imbaraga za FDLR, Majoro Ndayambaje Gilbert uri mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe twaje intwaro wa M23 baherutse gushyikirizwa u Rwanda, yagaragaje ko perezida wa Kongo abayobya uburari. Mu kiganiro na New Times, Majoro Ndayambaje yasobanuye ko FDLR yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo kuva yabaho, bigeze rero kubwarura Desire Kabila ngo yegurirwe ibyari kuyifasha gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Majoro Ndayambaje rero yavuze ko ubwo Arir Kabiri yahindutse FDLR yateraga u Rwanda, ibikoresho yari ifite ari Laurent Kabila wabibahaye. Asana ko hari uruganda rwakoraga intwaro yari yeguriye. Ati Desire Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina, kuko cyane cyane kugira ngo yohereze Arir iviriya hirya n'ibikoresho yazanye ni wabibahaye. Hari uruganda rwakoraga imbunda yarushyizeho, avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeze mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasasu bazanye byaturutse kwa Desire Kabila. Laurent Kabila rero yishwe muri 2001 asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Majoro Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR, ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza umutwe w'iterabwoba mu ubuzima. Atubwo rero haba hagiyeho uyu Cirombo Tshisekedi warahindura yigarurira FDLR, kuko n'amasasu menshi n'abasirikare benshi ba FDLR cyane cyane nk'uko mu biriro byegeranye usanga basa nkaho hari bamwe bafatanya muri byose, haba mu bikoresho bya gisirikare n'ibindi. Majoro Ndayambaje yasobanuye ko FDLR ifite uruhare rukomeye mu ntambara ingabo za Kongo zihanganyemo na 23, kuko ariyo ikomeza kurwanya y'abasirikare b'iki gihugu batinye. Ati nk'urugero mu ntambara ya 23 na Kongo, FDLR ifitemo uruhare rukomeye cyane cyane ko abasirikare ba Kongo bacika intege vuba iyo bumvise nk'intambara ihiye ibaye ndende, baterera amabunda hasi bakikuramo imyenda bakigendera. Icyo gihe FDLR irabafata igafata izo ntwaro. Yavuze ko mu gihe Joseph Kabila yari ku butegetsi, ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zafatanyanga n'iza Kongo kurwanya FDLR, ariko ku butegetsi bwa Tshisekedi byarahindutse, ahubwo bose barafatanya aho kugira ngo
barwanye FDLR nk'uko u Rwanda rubyifuza. Hanyuma rero dusoza abakunzi bacu, Thomas Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahi ICC yashinze umutwe w'inyeshyamba mu ugamije gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umutwe yise La Convention pour la Révolution Populaire, ukaba ufite icyicaro mu ntara ya Ituri. Uyu mutwe rero mu by'ukuri mu itangazo wasohoye ku wa mbere ku itariki 24 wavuze ko wumva uhangayikishijwe cyane no kuba ubutegetsi bwa Kongo bwarananiwe mu buryo bukomeye kurinda ubusugire bw'igihugu, by'umwihariko kurinda abaturage n'ibyabo. Uyu mutwe rero by'umwihariko wagaragaje ko urajwe ishinga no kuba mu myaka 8 ishize abanyekongo bo mu ntara ya Ituri baragiye bibasirwa n'ubwicanyi bagafatwa ku ngufu ndetse n'ibindi byabaye byibasiraga inyoko muntu, ku buryo ababarirwa mu bihumbi bagiye bahungira muri Uganda. Iyi shyaka rero yumvisemo ko ngo rigamije kuba urwego rugamije kuzana umwuka w'impinduka, ngo zihe icyizere abaturage bose ba Kongo bumva bakwiriye kurwanya imiyoborere mibi ya politike y'igihugu irangwa no kunyereza umutungo w'igihugu, ruswa, kwiba imitungo y'abaturage, abayobozi badashoboye kwikunda, itonesha ikene wabo ndetse n'ibindi. Yavuze kandi ko mu myaka inishize leta ya Kongo ishyizeho ibihe bidasanzwe mu ntara ya Ituri, umutekano muke utezwe n'imitwe itwaje intwaro wiyongereye muri iyi ntara. Uyu mutwe rero mu itangazo ryawo wasabye abanyekongo guhuza nawo imbaraga bagafatanya urugamba watangije rugamije gushaka ubuyobozi bwita ku baturage bawo. Hanyuma CPR ya Rubanga yiyongereye kuri 23 nayo imaze imyaka 3 mu ntambara n'ubutegetsi bwa Kongo, nyuma yo kubushinja kwibasira abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda. Hanyuma dukomeje n'andi makuru, nshuti bakunzi bacu, mu Bwongereza basabye guhagarika ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi b'abanyamurenge n'abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patty McFadden, uyu asanzwe umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, akaba n'umwe mu bagize ishyaka ry'abakozi, yagaragarije ro guverinoma y'Ubwongereza impungenge z'uburyo abanyamurenge bakomeje gutotezwa no kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kureba uko yahagarika ibyo bikorwa. N'ubwega rero uyu uhagarariye igice cya Wolverhampton South East yateje nyuma y'ubundi bwagaragajwe na Alexis Kirai uhagarariye impunzi zigera ku 2300 z'abanyamurenge bahungiye mu Bwongereza. Mu ibaruwa rero McFadden yandikiye Minisitiri ushinzwe Afurika mu Bwongereza Ray Edward Harry Collins cyangwa se Lord Collins of Highburg, yagaragaje ko Kirai ahangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihonyora uburenganzira bwa muntu bikomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kirai ahangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa byo gutotezwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge bakomeje no kwimurwa mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bamwe bafungirwa ubusa abandi bakicwa. Yakomeje agira ati abarebera hafi ibintu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko ari ibikorwa bigamije kurimbura ubwoko runaka. McFadden yagaragaje ko Kirai ashaka kumenya icyo Ubwongereza butekereza n'icyo buteganya gukora ngo bahagarike ubwicanyi bukomeje gukorerwa aba baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Kirai yifuza kumenya icyo Ubwongereza buri gukora mu kurengera abanyamurenge n'abatutsi bakomeje kugirirwa nabi, n'icyo buri gukora ngo burwanye ibyaha byibasira inyoko muntu ikomeje gukorwa. Impunzi z'abanyamurenge Kirai ahagarariye zahawe ubuhungiro mu Bwongereza binyuze mu bufatanye bw'iki gihugu n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira. Hanyuma rero McFadden yatabarije abanyekongo bari kwicwa n'abayobozi babo mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje. Ihanganishije rero ihuriro AFC M23 n'indi mitwe ryiyunzeho irimo na Twirwaneho irengera uburenganzira bw'abanyamurenge n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo huriro rero rigaragaza ko rirajwe ishinga no guhagarika ndetse no guhanira uburenganzira bw'abanyekongo by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, bimwe no guhagarika ibikorwa byo kwica no kubagirira nabi bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwagakwiriye kuba ari bwo bubarinda. Hanyuma abakunzi bacu nanone abatuye mu mudugudu wa Nturo teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zagize uruhare rukomeye mu gitero batwikiwemo inzu. Mu Kwakira 23 imitwe twaje intwaro irimo yo muri Nyatura Mai Mai FDLR batwitse inzu zigera ku 200 zo mu mudugudu wa Nturo
zirakongoka. Abaturage baho rero baziraga ko baba bafitanye isano n'abarwanya umutwe witwaje intwaro we 23. Umuyobozi w'abarwanya we 23 General Major Sultani Makenga aherutse gusobanurira Alede Destexe wabaye senateri w'Ububirigi ko inzu zo muri Nturo zatwitswe kubera ko uyu mudugudu wari wiganjemo abanyekongo b'abatutsi bafite urwango rukomeye n'iyi mitwe. Yagize ati ubwawe wiboneye uburyo umudugudu wa Nturo watwitswe ugakongoka kubera ko warutuwe n'abiganjemo abatutsi. Tugomba gutsinda ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku moko tugashyira imbere ubwiyunge. Mu kiganiro na Conspiracy Tracker Great Rex, niyo ngabo Gishaja utuye muri Nturo yasobanuye ko mbere y'uko M23 ifata uyu mudugudu ingabo z'u Burundi zari ziri mu butumwa bwa EAC, Nyatura, Maimai na Wazalendo byari biwukikije. Niyo ngabo yavuze ko mu bihe byabanje Nturo yaterwaga n'iyi mitwe yitwaje intwaro, abaturage bayo bahungira mu ngabo z'u Burundi zari ku munara Gicwa, nuko ngo bizeraga ko ari zo makiriro yabo, aho kubatabara zirabirukana zibabwira ko ahubwo ziri kumwe na FDLR. Ati baje ari EAC bagera kuri Petit Masisi, hanyuma bahashyira ikigo cya gisirikare, bazamuka kuri antene yo mu Gicwa ibaho ikigo cya gisirikare cyo kurinda abaturage. Tuza guterwa hano mu Nturo tubahungiraho, baravuga bati ntacyo twabamarira, ahubwo ababarwanya ni FDLR turi kumwe. Tuyishime rero Aline yasobanuye ko buruko iyi mitwe yateraga Nturo bahungiraga ku ngabo z'u Burundi, ariko zikababwira ko zitabafasha, zitabashaka. Umunsi umwe zibabwira ko bagomba gusanga abo bise basaza babo. Ati ubundi gihe batwirukankaho baratubwira ngo ntabwo badushaka, baturutse irushinga mu busaza mu muhanda harya ati hakurya kwa Munyaruguru ni FDLR zaturutse. Tugeze ruguru ku Barundi baratubwira ngo ntabwo tugomba kubahungiraho, ngo nidusange basaza bacu. Turabaza se nabahe? Nta kindi batubwiye, baratwirukana twicara mu Gikuyu. Niyo ngabo yasobanuye ko ibitero bya mbere byarangiye kandi ko biciwemo abaturage benshi babuze ubatabara. Hakurikiraho ikindi gikomeye cyari kigamije gutwika umudugudu wose no gutsemba abawutuyemo. Ati intambara irahoshoroka, ku munota wa nyuma baza gutwika no gutsemba. Dufite n'abantu benshi bagiye bagwa hano, hapfuye abantu benshi. Uwo bita Gakombe yaguye hano hapfa mwise, umubyeyi umwe araraswa mwitako afite isasu, baramuvuye arakira. Tuyishimiye yatangaje ko yarwanye n'umusirikare w'umurundi ubwo yamwirukanaga, ariko we akabyanga kuko yabonaga nta handi ashobora guhungira ku buryo ubuzima bwe bwarokoka. Ati umurundi yaransunitse nanjye ndamusunika, narwanye n'umurundi ndamubwira ngo sindi bujye gupfa, hari amakompora menshi, amazu menshi ari gutwika. Ndavuga ntabwo bishoboka, ngewe ndinjiraho muri bube, nanjye ndiho ndi bube kuko nta buhungiro dufite. Nari ndi kugira nanjye ninjire mu ndaki ndi guhunga amasasu. Niyo ngabo yasobanuye ko mu gitero cyo kubatwikira inzu abenshi bo mu mudugudu wa Nturo bahungiye mu gace ka Bwiza, kandi ko imitungo yabo yose yahiye kuko ntawe washoboye kuyihungana, yaba matera cyangwa se ikiyiko. Mu by'ukuri ati nari mfite imyaka, nari mfite nk'inka 40, hene ntoya 15, ibyo byose byamburiye mu maso. Ibyo mu nzu bitarimo, nari nubatse mfite ibintu mu nzu, ibyangombwa byose birimo, ariko nta na kimwe nigeze mvana mu nzu. Nahunganye abana banjye, umwe ku mugongo nanjye undi ku mugongo wa nyina, undi mushyira mu kuboko, undi yigenza n'amaguru. Tuyishimire we yasobanuye ko yatwikiwe inzu yaguze ibihumbi 3 by'amadolari. Ati bayatwikishije lisansi, barampompaga bagendaga banyanyagiza bahatwitse tudahari. Natwe iyo tuhaba baba baradutwitse, kandi hari n'abacu baguye hano. Nyuma rero yaho ifashe Nturo, hari abatuye muri uyu mudugudu barahungutse, bubaka inzu nshya, bongera gutangira ubuzima bushya butekanye, basubuka ibikorwa bibateza imbere birimo ubworozi n'ubucuruzi. Bakunzi bacu rero, reka noneho tudatinze, noneho reka tubashimire ko mwabanye natwe, reka tubifuriza umunsi mwiza. Ngaho none mujye mu mirimo yanyu, hanyuma ubwo turaza kugaruka mu kanya tubabwira andi makuru uko agenda aza, natwe niko tugenda
tuyabashyikiriza. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, Imana igendane namwe.